Kini ketika Darsham Meghalaya pengipitang subhai pi baro sha kini ketup kubor mentaka janmiet. Shwaban pash ki kubor ke bebnai pechwaya ki mat pakongsan. On ajin kren ke Presiden Keri ke Drupadi Murmu ya Keri India, shisngi shwa kasngi rakhe lailot ke bahnyo pupra. Penlongka 67 Battalion CRPF ya ke Tirangga Rally bensakkan mau hanong ba Shillong. Penjur bor pahara hanong ba Shillong na ke benta kasngi rakhe lailot. Sedang ke Sorkar Meghalaya penpen kendria Jakarta kinong di Madan. Bat keno kasing NPP bersyat kala kasing BJP hak election Lok Sabha Tura. Ki kubor ki bebnia. Ka Presiden Drupadi Murmu kan sa ajin krenia Keri India shisngi shwa kasngi lailot ke bahnyo pupra hak por hinyo buje janmiet menta kasngi. Ya kini ke jengkren jongka on sepen sngo hak network jongka Akashvani barok kowe, but on sepen iru ha barok ke channel jongka Dudashin. Ki regional channel jongka Dudashin kin sepen ya ke jengkren jongka hak ketien trai jela hadien beladat pen hak ketien Hindi baketien pareng. Ka Akashvani kan sepen sngo ya kini ke jengkren hak ketien trai jela hak por kendash teng minmiet. Ka 67 Battalion CRPF klapen long ya ke jingya pat ba ada kebara kalama lairong lani ka Tirangga Rally. Kapan sakan mau syirta hanong ba Shillong menta kasngi. Kini kasngi klapen pau ya ke jing raikut jong kini ke kenhon sipai ban ken mau burom bat rakhe ke mensim jong ke jing lai lot ke ba penyateli ke ri jongi. Kini ke jing ya pat ba ke belalong da ke jing syir hem ba jing eri. Kelapen pau syenai kalama jong keribat laya syim bentah syong syidru deki pat ba kinong hikai bat ki kena pulih. Sunil Kumar Savita ubadai komandan jong ka 67 Battalion CRPF ulapen pau ke jong sngongo ke jong nado ka mensiam ya baro kinong wan syim bentah ki bala ai jeng kersan pat ba iki. Kabala pen pau ru ya ke jeng teli hapdeng ki jeng per ki babon. The people that there is the common interest for the safety and security of the country. We all are to keep the country safe and secure. Another message of this program is to give and establish the communal harmony among the public, among the state, and all the, to establish a good fraternity. Kum ke jing penkrek ke bentah kasngi rakhe lailot ke nong ba Shillong kala kampenjur ya ki bor pahara jongka da ka babuk lai perton ki pulit ke jela haringkat ke jing rap lem jong ki pulit Central Reserve Police Force. Superintendent ki pulit ke East Khasi Hills District ba Sylvester North Ngien ulap pentik kenai ke jing ben rap shushu saar perton ki pulit ke belakang tiu syaka lai perton. Wat la kamdon kenu ke jing ma ki pulit ke distrik ke la long ki pahusiar bha pen petik na ya ke jing sngai ki pat ba. Like every other year, we have full preparation for these independence celebrations. So in fact, we have swung in action since last few days. We have conducted raid, we have conducting Naka in the whole city. And we have deployed force everywhere. You could see that all our forces are spread out in Shillong, and especially tonight, all our officers and men will be very active, and we are fully prepared and equipped for the celebration tomorrow. Dekhat ke kenhun menteri ubadairu unong ai ketien jong ke Sorkar MDA kebaar uba polingdo ula pentik na ba ke jela Meghalaya kayo jingedana kaan Citizenship Amendment Act. Naka daw jong ka jeng thop ya ka hapok ka kernit ka bandriyo lani ka 6 schedule. Haka jeng ai jeng cringe kila patai kubor uba lingdo ula banjur bakani ka kendon jong ka riti sensyar kari. Kaya da naka jeng wan buhay shnong bean kinong Bangladesh hapok kani ka jela.
Ulapan pauru ia kejengtuna ka huri-hura haki kaput dari Bangladesh hapok jela Meghalaya. Da ka boong badai na ka daw jong ka jeng ai jeng kersan ka sorkar pedeng. Bat ni kilat kilinti beladep pan shim lupa da ka sorkar jela. Kin thop ru ia kejeng pen ki imbiang ia ki kin hun Village Defence Party. Do not fall under the CAA. That itself is a protective mechanism. And whoever tries, even using force, to settle in any of the villages, Dorbar Shnongs are present everywhere. And also, please recall that we have already gone ahead with the idea of reviving the village defense parties. Menteri Ketenat Sports jong jela ubah syakliar wajri ulapan pawia ke bentai jong kirinsan social media hakaban riban sumar bat ban penroy kisap ki pong jong ki kenarit kam tam haki jeng elek kai sports kum ke jeng elek kai football. Haba ai jeng keren hak kesngi ai ku blai kerpang yu heprit sambor lang renja ubadang nyau senam ke erta ublah sya ajit ban let sya hikai Shamanava Football Academy ha Punjab. Ubah wajri ulayaro shikat dei ya ka dorki lani ka video ka belah sapriang bah. Ka belah peni ka sap up cool ka jong u ka belah wanra ka jingiro om tang napok kari hinrei nasabari kumjo. Heprit sambor lang ula dep ru penyesoy ka kontrak ka bashi post nam lenter bat kani ka shlem ai jeng hikai. Bagi ni kiki baru pindang yai kio. Tendai nak kalian kacungi kemu sarkat mu angir mi dan laka bentah benya kumnu bangindang pentiu pan. Yaki samla juga jelaga jungi kibadan yaka sab ka sports. Tengir mi dan laka bentah kemu sarkat hendai ngaju encourage yaki niki kun samla lan yaki niki help kibarit kin pendon kam yaka social media platform ru haka nak bentah ka jungi anong ke bakrau ki. Ka sorkar Meghalaya kelas dang ban kedriak no ikinong di madan na kendai lat hanong ba Shillong. Menteri Ketenat ki kam jengok kai pertai ba polling do ulapin bena ba on sabu da ka jaka di madan ka bathmai na du surok Quinton cha sosun. Ha ka bala thmuru ba kinthop kumba ars pa ngut kinong di madan ha kani ka ju ka jaka. Ya kani ka jeng thmu la ya lam da ka tenat kam penroi sor ba tenat jengok kai pertai. CEO ke Shillong Municipal Board ulai don kitilang hakani ka kam ha ba ulap pentik na ba manla unong dia madan uyo ke jaka ka ba biang nakabenta ka kam ka joki da ka jingtmu bantau ya ka hawker free zone lani ke jaka klem nong dia madan nakabenta ki nong ya nong yeng Ini vending zone lani ki jaka kai batamain ba jongki. No, at the moment our main focus is Kendailan. Where there is roughly around 200 such hawkers, and these will be accommodated within Kendailat itself. The vending zones have been identified. Ka sorkar Meghalaya shen kan sa penbenai isong konori betmai jang Meghalaya State Commission for the Protection of Child Rights hakini ki post ngi ki bansawan Menteri Ketenat Social Welfare uba polling do ula pentip begidon sangot ki kertong na kabenta kani kasuki kamashwa ibe kertong na rilom garo ila kentat no ya ka jeng tungkam ha ka klemat ka bakado. Menteri Ketenat Puli Putih Kejelau rakam sangma ulapan benah nen kesngi bo unsa bishar benya ya kekerdan ke basya poe ke ba skul ba North Eastern Hill University kala yo ke National Institutional Ranking Framework 8000 pusau ringkat bo Vice Chancellor jong kani kanong ba ka skul ba ne hu kam shim lapoi wat ha kekerdan jo kishis pa teli skul ba ki ba clear do kabla penlong yu usang ma boun banjir ya ka jengdon kamban wanra ke perkat perdan jong ka jengya ko bagi samla puli riulong ula ku boru ba ka ni ka kerdan ka ailat banang penpha ya ledi da ka boong ru bakat tu ka ni tili kitanat ki don kam ya ka jeng ai men siam man kiu rasong for any institutions, for any individual, for anybody. Yes, maybe after the NEP coming in, needs time to create the momentum. There may be some department which needs to be placed in. There may be some like a department which need to be added more. So maybe in terms of quality,
I would say we are second to nobody. Of course, we have our qualified professors, we have qualified teachers, we have qualified teaching faculties all around university. Kasing National People's Party kala keno kasing BJP ba kala long kanong penduk mensiam ya ka hakapor balong ke election Lok Sabha hatura hau benaya yong. Undang yalam kasing NPP ubalong ru udukot ke kenhun menteri rakam sang maulah ter teng ya undang yalam kasing BJP ubernat marak halor ke jengkam ke jong bagi dukot jong kasing BJP kala ajeng kersan ya kasing Congress hak election. Rakam ulaong bawat la kasing BJP kadon kumbah nyaw po hajar haduk prap po hajar ngut kinong kersan jong kahatura ula penpaupat bagi nong yalam kasing BJP kala yalap election nak pentah kasing Congress to win in Turasit. So this is something, it's a very, very big news. So it is, nobody was expected, but since now, because we also expecting, because there was about 60, 70, 80, suppose 60, 70, 80,000 vote of the BJP in governance. But so suppose all these big numbers, all these voters went to Congress. So Kumshi benta jongka jigrake jongka Jubilee mau koridor lani ka jingdap nyau pusan snem jongka ka Shillong Law College kala penlong ke jing ai jing keren besisngi halor ka professional ethics lani ka akor ka buram hakikam ki jam hinen kesngi bela keren da Justice S Vaidyanathan ubade Chief Justice jongka ying bishar ba kli jongka jela Meghalaya Layashim bentah ketika program da kinong penyat ke college ki shis paksan pongut ki kena puli be kinong trei kini ke college kani ke jing a jing kren ka pai khmat kham tam halor ka akor ka buram ka baydei bat ki kam ya sat an ka baken thop ka jing long hok ka jing ket clear bat ka rukom shimrai don akor lapan kut no ya kani ke sngi da ka jing pelong ka program kili je kili bat ai jubab ka bala banjor halor ka benta jo ka jing le don akor don buram ha ka jing bishar hok bat ka bor jong ka an nên dapat ni dapat kejunglong jaman kesubidan kanong ba Shillong kejung shit kalong 8.9 degree Celsius ba kejung khat kalong khat 9.1 degree Celsius ka jung ngam ka hau hagapor min step kalong rio pu prana kashispa bat hagapor jan met kalong prapun rio na kashispa ka jung hap slap kalong 8.1 millimeter kala panor ka jung hap slap ka ba malamala ba ka jung tiad perthat haki babon ki jaka Shoban poish ku bukut jong thup ku bon pe beng sesian yakimat bukongsan. On ajeng kren ke Presiden Keri ke Jepadu Murmui Keri India, shisngi shwaka sngi rakyat ladur ke banyok ra. Penlong ke 67 Battalion CRPF ke Tiranga rally besakkan mau nampak Shillong. Penjur bor pahra nong Pak Shillong nak kebentar ke sini rakyat lain dulu. Sedang kesorka Meghalaya benpen kendriak jakano yakin nong ding madan. Bat kenok keseng NPP barasyat kelak keseng BJP hak election Lok Sabha hatura. Dia perlu ketengah pois bukut jang ketup kubor jeng mentah ke janmit hadu Malaysia yang berpilih syah ke singi kuble ipi baro.